Dobroveče i dobrodošli u našu kompilaciju dnevnih vesti. Danas ćemo vam preneti najvažnije događaje sa celog sveta, od tragičnih napada do političkih dešavanja i nešto lakših tema. Tragedija je pogodila Američki univerzitet Brown. U pucnjavi koja se desila u subotu, 2 osobe su izgubile život, a 8 je kritično povređeno. U Sudanu je dron pogodio kamp mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. 6 mirovaca iz Bangladeša je poginulo, a nekoliko je ranjeno u ovom napadu u Južnom Kordofanu. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Maria Corina Machado, potvrdila je da se plašila za svoj život tokom tajnog bekstva iz Venezuele. 2 američka vojnika i 1 civilac poginuli su u napadu u centralnoj Siriji, za koji se okrivljuje Islamska država. Predsjednik Trump je obećao odmazdu. Izrael je saopštio da je u udaraču u Gazi ubio visokog komandanta Hamasa, Reda Saada, zaduženog za oružje. Belorusija je oslobodila 123 zatvorenika u zamenu za ukidanje američkih sankcija na određene izvozne proizvode. Prva grupa klimatskih migranata sa Pacifičkog ostrva Tuvalu stigla je u Australiju po posebnoj vizi dok se nivo mora penje. U Francuskoj predsjednik Macron je pre svog odlaska u Marselj obećao da će država pobediti u borbi protiv narkotrafika. A sada na nešto lakšu notu. Rakun pronađen pijan u američkoj prodavnici alkohola izgleda da nije prvi put upao u nevolju. Škola u Dionu zatvorena je na nekoliko meseci zbog požara za koji se sumnja da je podmetnut, a poverenje je sa narkotrafikom u kraju. U političkim vestima pokret Nepokorena Francuska koristi se besom poljoprivrednika kako bi kritikovao vladu. Od jula 2026 mali paketi koji se uvoze u Evropsku uniju biće oporezovani minimalno 3 evra, ali troškovi mogu biti i veći. Veterinari u Francuskoj suočeni su sa pretnjama dok se bave zaraznom nodularnom dermatozom u punom jeku debate o klanju stoke. I da završimo na slatko-gorkoj noti. Na Svetski dan rakleta stručnjaci savjetuju kako da smanjimo ugljenični otisak ove društvene poslastice. To je sve za danas. Hvala vam što ste pratili naš dnevnik. Želimo vam mirnu noć i ostanite sa nama za nove vesti sutra.